NDA की MP सिंह यानिंगदब फोंदोकपा मणिपुर की मतंग सपोर्ट तौबीरमलबदी हेना वाहनथोक लेरमगदबनी डिम्पल यादव AIIA All India Imam Association की प्रेसिडेंट मौलाना सदीद राशिदीना समझवादी पार्टी की MP डिम्पल यादव की मथक्ता फजदब वफम फोंदोखिबबु यानिंगदब फोंदोक्तुना NDA की MP सिंह पार्लियामेंट प्रोटेस्ट तौखे अमरमदा डिम्पल यादव मसानदी माकिदमक नुंगाइतब पोक्तुना होटनबिरिबा दुकारिगुम मणिपुर की इरांग सलूशनबगीदमक सपोर्ट तौबीबो ओइरमबदी हेने हेना वानथोक लेरमगदबनी हाइख्रेनसु पाउसना मखाताना फोंदोक्ली अतोपतनेंदक पाव मना नुपा अमा कोना कन्विक पिख्रे इंग्लिश सिंगनिग तराग हमदोइद सही नौरीबी नुपी मसा अमा नमदुना इकाई खुमनबा मंगहनखिबगी थाउदोक्ता सियनबा AMD अब्दुल रहमान एलाइस इबोम साबुंगसी फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट नंबर 1 मणिपुर प्रोक्सो एक्ट 2012 की सेक्शन 4 की मखादा कन्विक्शन पिखे केस असिगा मरी लेना प्रोसिक्यूशन की मकेदी की कोर्ट थमखिबा रिपोर्ट इंग्लिश सिंगनिग तराग हमदुगी नवेंबर तरागो तरुक की नुंगथिल पुंग मंगागा मिनिट तरा ताबा मतमदा विक्टिम की अपोपना मोइरांग PS की ऑफिसर इंचार्ज ता माकी सही नौरीबी मसा नुपीबु कोक्ता कुमन 1 नंबर 4 लेबा MD अब्दुल रहमान अपोपगी मिंग MD अब्दुल मानवसम नवेंबर तराग मंगा की नुंगथुल पुंग अनिरोम ताबद नुपी मसा दु फारबा मतुंग माकी पान दुकान मनुंग इकाई खुमनबा मंगनबीरबा मतुंग नुमिदांग पुंग 3 मखाइरम मोंगफम अमद उखुंदोकलमखी हाइना रिपोर्ट तौरखी हरि रिपोर्ट अदुदा युमफम ओइरगा मोइरांग PS न केस म लखलबा मतुंग केस अदुगी विक्टिम अदु सही नौरीबी नुपी मसा ओइबना वुमेन पुलिस स्टेशन बिष्णुपुरा ट्रांसफर तौरखी वुमेन PS बिष्णुपुर केस असिगा मरी लेना सथरखिबा इन्वेस्टिगेशन की शुरू अमा ओइना नवेंबर तराग तरुकी नुमिदांग पुंग तरुक मिनिट निफुगा मंगारुम ताबद 21 MD अब्दुल रहमान बु कोक्ता खुमन 1 नंबर 4 के प्रधान रफीजुद्दीन की युमदगी फाकी हरि कोना प्रोसिक्यूशन की स्पेशल PP अमदी डिफेंस काउंसिल की वरोल सिंह अमदी केस असिगा मरी लेना मेटेरियल अमदी खुदम संगदम सिंह कुपन यंगसलब मतुंग क्राइम असि थोकिबा मतमदा विक्टिम मसी मसागी सही तरागा निपान की मखाद ओइबना MD अब्दुल रहमान एलाइस इबोम साबु प्रोक्सो एक्ट 2012 की सेक्शन 4 की मखादा कन्विक्शन पिखियरी उत्तर प्रदेश कापनबद बिहार की गैंगस्टर सिरे उत्तर प्रदेश की हापुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस की नुमई कापनबद बिहार मी हाटपी की केस वांटेड लाउरीब गैंगस्टर सिखरे है सीनियर ऑफिसर फोंदोखरे UPSTF की एडिशनल डायरेक्टर जनरल अमिताभ यश फोंदोखी नुमई कापनबी थौदो नुमिदांग हापुर डिस्ट्रिक्ट की संतायोली एरिया थोखिबने है कंगला पाव एडिटोरियल मैम थमजरी नौमई लिसिंग हेन फगत गमलबसु कोरोशन पुरकपदी गमथ्री मणिपुर खुलाई की मुक्नबा मिते सिनिकोकी जौ नार्को टेरिस्ट अनी की मरक्त थोकलिबा वाथोक असिगा मरी लेंगना लेंगाना लेप्तना चथरखिबा कॉमिंग ऑपरेशन फगलखिबा मदी थिंगलखिबा लान की मसाक नौमई बॉम अमसु नौमई मरुन सिंगबा हौज फाव पुन लिसिंग अमा हेंख्रे मसी मणिपुर प्रेसिडेंट रु लेंगाक लेरखरबा मतुंगदा लान की खुसु खुलाई फगत गमलखिबने मणिपुर लेंगाना सिंग अमसुम तंपाकी तोवान तोवान मफम सिंग यामलब नोंगई बॉम सिंब लान खुलाई सिंग फुगत गमलक्लिबासी स्टेट असिदा ममांग अमुक थोखिद्रिबा थौदोकने लवे पिया लेंगाक मनुंग लान खुलाई सिंग पुलप पुलप फगतपामदी थिनगलखिबा लेंगा असिगी ख्वाइदगी चावबा एक्सिपमेंट हौखिबा नुमित खरने की ममांग लेंगाक नोंगई पुलप पुलप फगखरबा मतुंग था असिगी कुनगा तरुकतसु तंपाकी डिस्ट्रिक्ट मंगादगी नोंगई मौद्रा मरु सत्रह कुनगा निपान मैगजीन कुनगा मथोई ओएलएस सेट कुनगा मरी यावना यामलब लान की मसाक सिंग फगखरे स्टेट की गवर्नर AK बलाना मणिपुर की गवर्नर ओइरखिबा तेलब मतम मनुंग यामलब खुलाई सिंग फगत गमलबसु हौखिबा सही इंग्लिश सिंगनी का कुनगा हमदोइगी मे अहुमदगी स्टेट असिदा थुलखिबा इरांग असिगी वॉरिसन पुरकप ngमदना लैरि अदुबो मिते अमसुंग कुकी अनिगी मरक नुमई कापनबमदी हाना सुनबगी सांग फना निंगथिना हंथारे इलीगल इमिग्रेंट सिनकोकी जौगी कंगलुपसिंगना मणिपुर की मियाम मरु ओइना मितैसिंगी मथक्ता लांदारखिबा सिगी पानमनि हाइरिबदि मणिपुर की मनुंगदा मखोइगी ओइबा तोखाइबा लेंगाक नत्रगना लेबाक जालेंगम सेमगनि हाइबसिनि इलीगल इमिग्रेंट सिंग मणिपुर की अपुनबा सक्तम थुगाइनबा वार क्राइम सथदुना पक्तक म्याच सथबा अमदि yung kai paksana mai thabagi thabak sa tharakpada Indian government ki mekidigi landarakhiba singi mathakta military crackdown sa thaba amadi logi oiba thabak sing matam sana lokhataba asina maram oiraga wato asi matam sana warration purakba ngamdabani lawi illegal immigrant khulai paiba mi khujo kharana Manipur thugaina ba war crime sa thaba habisi laiba asigi mathak sa thaba lanjangni laina
lanjang ni hai ni India government gi lusing basing na lob ngam da basi lebak thibani masimang na sai ani hela pa pha population pura pa ngam da badagi mitei miyam bu lamen tuen basing gi thangpham henduna lairakli ba sigi nongyoy ba aron ba kari leibiki no hai bigi ngasi phaw state asigi political party gi lusing basing na thidok ngam da ngasi thidok tu ngam da ba sikari gi no adumainamak miyam gi yaifuna ba sien chung liba tungan tungan ba civil society organization CSO mairoi sing gi lup amati maira pai bi gi lusing wising gi mekedi gi landa si geopolitics amasung proxy war ni haina India government gi mathak maral si belepti thogli ba wathu asi India government gi mekedi gi makhal mapalam gi khut yawi amuk hai mite amasung kuki kanglu ani gi marak thokpa kanglu ki irang ne amuk hai tawduna lagi kanglup ani gi miyoi singa wari sanaraga warusin prakna bo honari haiduna manung len me thawang chathaduna lerakibadagi lerakibagi serakta state lenga ki mod India government na PR lenga thamjilakhiba ahumap tha ahumapung phare PR lenga na ngasisu warusin prakna bo lokhalakpa khongthang gi mapung manung channa lan gi masak nongmai lising ama hena phagat pangamne makata na su operation chathaduna kulai sing phagat na ba thabak chathaba lep lab miyam gi yefana bo wari ba national highway sing da free movement phangan bangam dana lairi nakalani gi marakta nomai kap na ba lep khra ba su wato ki warusin laitri ba si karama matam da warusin product miyam gi punsi tang tu lai ta han bangam godori ba no haiba langthak na ba wahang gi pakum miyam na ngai di yum mawai rak pahorak para matam sana thengna rabadi kan bangam mitai masum illegal immigrant ani ki wathok matam sana laksil hauda badigi loikham nai da ba wathok oirakhi bani haina su kangla paw gi editorial sida makhata na su phungdorakli majority oina laingak semba ngamdaba haibisi malem gi atei mafamna thoklam loi MLA lokesor laingak semba gi MLA masing suna popular government ma thamba ngamdaba haibisi malem gi atei mafamda leiram loi haina khundrakhum kendra gi MLA TS location phongdokre hairiba waphamasi pukhauk GP gi sagolmang multipurpose community hall pangtukiba nomigweba BPRP convergence mela saruk yaradun phongdokibani kaifadraba Lan Women's Multipurpose Cooperative Society Limited amadi Imphal East 1 CD Block Sombom Sinduna Pangtokiba Convergence Mela Aduna Manipur Legislative Assembly gi hanig Speaker MLA Thoksom Lokesor Kaifadraba Lan Women's Multipurpose Cooperative Society Limited ki President and Bimota MSRLM Block in Sarsies Saurajit Chief Medical Officer Imphal East Dr. L. Indira Namathangsin Chief Guest President Amadi Guest of Honor Singoina Saruyaki Tharamadu Saruyarun MLA location hai ngasi pangthukliba Convergence Mela sida mangjongna Sarugyana ba hai khraba Saruyaki daba Department singi mathak DC Imphal East ki kuthangda Sokos notice thaduna action logani Convergence Mela asi sahida anirak pangthukni Kundra ko masi kendra singi list khwai di makok te lairaba su sakwa thorang da di khwai di makha da lairi loijing loya da leiba asun ana singya tamya da leiba kendra amagum launa riba lainga ki employee sing da phangliba tolop asimiyam gi yefana bani haiba si kawre da bani lainga ki department sing da miyam gi yefana ba thabuk tobi ai ki lainga ki semagi matang na palladunu mang hai MLA masing leina lengak sem ngam da lebak thi bani PR thamli basi athubada lauthok ruling party na lengak sem da bani miyam gi lengak sem duna thokli irang si ki warosin purak ka loina Manipur mauksa gumna lehen ga da bani ki thoram si ki saruk am oina Directorate of Environment and Climate Change na kaipadraba Lan Women's Multipurpose Cooperative Society ki kuthangda panchayat tarukta plastic bottle bank taruk su kusinaki ngasi gi thoram adugi manungsana district Medelia Department Imphal East ki Y Ranbirna vector borne disease ki maru oina kang sikpa laina gi matangda sugwai na thamki amasum ok loiba lomi singna kang sikpa laina gi matang ningthina khangba sangi haiba su wafam thamki Imphal East ki CMO Dr. Indira na thoramasi Misa miyam ki khudong sana ba district sing lepa laitana pangthok ko tharama mani loijing loya sing de ki lenga ki loisang sing da lakpa da khudong sada ba do kokna ba mela si pangthok mani CMO ki makai de su medical team mela sida saru yare ki ADC Imphal East RK dandana lamdam si ki miyam na lenga ki scheme thabak thoram sing gi matana khangning ba lairaba su ma ki office ta laktuna khanglab yagan heba wapam tamki Amoromda Langthawal Ningombam Gram Panchayat PRI Sing Salai Taret BLF Ningthibi Laikol BLF Mangalaima BLF Nongin BLF Amadi Apunba Mangal BLF na Punasinduna Imphal West District ki Ningombam da leiba Ibudau Sangsang Ningthaugi Lakol Nomgi Convergence Melama Pangthokre
Manipur State Rural Livelihood Mission ki miyam makhara pangthokpa mela adu lenga ki tungan department kunga taruk ki stall hangduna miyam na kudong saba pikhi tharongga mari lenna ningthi bi local BLF ki secretary S Sharma hai mela as lenga ki department sing na miyam na pi di kudong saba sing adu arai ba mong na phangna na ba tharang pekhat pani mela as na miyam ma department ki marak te hena mari sagat pa ngamlagani swaikhi ado tentak na sumna miyam na thamjaram ge haujikoi na di miyam paus sumatang sa lusinjarage mas makhata ba no ba update miyam pu na ngamina sian su channel si ki makiri ki myangim phamda makhata na thamjari